iramanutse rero ni Murera igikundira igikaka igikano cy'imfizi iramanutse mu ntara y'amajyepfo igiye gucakirana n'ikipe ya Magaju. Ese ni umukino uraza kuba umeze gute? Ndi kumwe n'umwe mu bafana bakomeye cyane b'ikipe ya Rayon Sport, Bwana Rasta Bipupe. Iyi match muyiteguye gute ku ruhande rw'abafana? Iyi match nyiteguye neza cyane. Yego. Nawe nyiteguye neza cyane. Ira kipe niyo mu rugo. Yego. Wacu muri n'Inyamagabe. Ariko rero byo ntibabinzane. Nafanaga Amagaju kera naje mu ikipe itanga icyo kurya. Ikipe yavukiye mu Cyanika imugombwa bita kuri Murizi. Ubu tuvugana n'abantu b'Inyamagabe amafaranga barayabona ariko natsinzi babona. Ikipe ya Magaju ni ikipe yatsinze ikipe ya APR igitego kimwe ku busa, ndetse birangira ikipe ya APR ihataye baba. Ikipe ya Rayon Sport ni iki muri gukora cyane cyane ku ruhande rw'abafana kugira ngo muze kuzamukana insinzi? Bibaranga ikihe cy'abafana nawe ntacyo utareba aha ngaha, nta muntu utishimye. Ibutare hari umuntu yo kuvugana waharambwira ati ahubwo nibyo kurya byashize by'Ibutare. Yego. Muri kumwe Abanyabutare ibyo kurya byabaye bikeya. Natwe barakunze Rayon Sport. Ushaka ko kigarariye tubona ubwo tugera Ibutare twishwanya. Ikipe ya Rayon Sport nubwo imanutse mu majyepfo, imanutse idafite Ombolenga Fitina, ni umukinnyi uca kuri kabiri. Imanutse idafite Adama Bagayogo, ni umukinnyi ukina ku 10. Ese icyuho cy'abo bakinnyi muragikizwa n'iki n'iriya kipe y'Amagaju ikomeye kuriya? Umukinnyi wese muri Rayon Sport yakina. Yego. Nta mukinnyi muri kamara muri Rayon. Uri kumva Nakevara akina nibanga ariko nk'ibi. Nakevara cyampe yaravuye. Wari wese muri Rayon Sport azagahindura ibintu. Aho nta kibazo dufite. Ikintu cya mbere cya Rayon Sport itsindeho n'abafana. Hano umufana we barazamutse. Nta kindi gihari rero. Muhagurutse ku isaha y'isa 6 zuzuye hano kuri Kigali Pele Stadium mwerekeza mu karere ka Huye. Ese byatewe n'iki kuba mutazinutse ngo mukorere umuganda mu nzira nk'uko byari bisanzwe bimeze? Agiye baduhagarika mu nzira ahantu hose. Yego. Ahantu hose twagiye duhagarara dukora imiganda. Ibaze nuye Kagugu. Navuye Kagugu n'amaguru kugera inahanga. Nukuri. Ubwo nomero zawe narazisibye rusanzwe kunyitwari. Wowe waje kunywa. Okay. Iyo rero ni Rayon Sport, ni Murera, ni igikundiro igikaka igikano cy'imfizi imanutse mu ntara y'amajyepfo, imanutse mu buryo bukomeye cyane kabisa ku mpande z'abafana. Amabisi agera muri 20 yamaze kugera hano kuri Kigali Pele Stadium yitegura guhita amanuka 5-5. Abakinnyi b'abafana murababona ko n'uruvunganzoka hano kuri Kigali Pele mu kanya gato cyane bagiye kuba bamanuka berekeza mu ntara y'amajyepfo. Oh, very wonderful. Ni ibintu bimeze neza cyane, ni ibintu biza kuba ari urucabana kabisa. Ikipe ya Magaju iraza kubihura n'ibibazo bikomeye cyane. Murindi w'abafana, abakinnyi barahari bameze neza usibye Adama Bagayogo ndetse na Ombolenga Fitina kabisa, ariko ndakeka kabisa mu buryo bukomeye cyane umwana w'ikipe bavuga ko yavunitse. Ibyo ubibaru bibonye kabisa ashobora kuba aza kuba akina. Watermelon hano barayafite kabisa, ikijyanye n'icyaka n'iki byose amazi byose bakokinze, baraba bameze neza cyane 5-5. Iyo ni Rayon Sport rero Murera gikundiro igikaka igikano cy'imfizi bagiye kuba bamanuka neza cyane. Bakunzi bajya Quick Sport cyo musabwa gukora no gukanda subscribe mugakanda share na like. Ubundi mu kanya gato cyane twaba turi kumwe live mu karere ka Huye, utaza gucikwa rero wowe kanda subscribe kanda share na like, ubundi bindi turaza kuba tubikurikirana neza cyane 5-5. Ni The Public Sport.